tekereza yuko mu Rwanda hari miliyoni hafi 5 muzahurira ku isoko ry'umurimo. Muzaba muhuriye ku gushaka ubutunzi, ariko uzasanga mutandukaniye kwabahaye ubumenyi bwo gukora akazi. Abanyamahirwe kurusha abandi ahangaha nabize indimi n'abize imyuga n'ubumenyi ngiro. Impungenge ziri ahangaha nuko atari bose bamenye Intsinzi College yigisha amasomo y'indimi n'ubumenyi ngiro bitanga amahirwe yo kubona akazi mbere y'abandi. Intsinzi College niho gusa wakwigira indimi nk'icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyol, Igiswahili, Igishinwa, Ikinyarwanda n'Ikidage. Niho wakwigira amasomo y'imyuga nko gukora inzara, gukora make-ups, gusuka, kudoda, gukanika ibinyabiziga no kubitwara, n'ubumenyi kuri mudasobwa. Muri Intsinzi College niho gusa witeguye ko wabona certificate ya TOEFL, Duolingo n'izindi certificate zose z'icyongereza. Kubiga bashaka kubamo tubafitiye amacumbi. Ku modoka ni ukwishyura inshuro imwe gusa ukiga kugera ubonye permis. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0787 35 65 54 na 0781 32 78 12. Intsinzi yawe ni nonaha.